baik tu Nelly Bega tahu, रेडियो फीजी बहुत रेडियो फीजी रोज सुनता हूँ. रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन. Nisambulu binaka. Se kwe ungo na Vakaleleka ni nonda itukutuku ena mbongi ndindai. Esa bandita kiendo na kisibo ni mate ungo na COVID-19 kasema kine ngole ma India kama idhapa kine evolution bula singa ni kine bandita kine oti ni kisi ena nonda vanua. Kisi ungo ertu wanoro matua sara na tamba nimbula kine duru vanua mepakani alako duruman na tiko paka tiki se quarantine ena laumanitini kabana singa nimber ninge me pandita kina kisiongo ena mbongi tukuna buni bola tunde pakatawa ena ministry nimbula Dr. James Fong ni alesu tiko mai ena nona laking garabi wa bunuai na tangane ongo kina lubena kabonto tiko mai kina nduana rau kapitu tal na pasindia nimber ninge laki dengu na wangabuka Indonesia kanga ingole mai kina nonda bonua sa pakatiki tal tunga ena ngaunongo na lubena na turang ongo ena palimbula nandi karena akan dikebi oti telenga nonduanan rau kapitu na pasindia. Untol nongoni buli ersalius tali kibuli ni kuwa ni oti binaka tolu na bula ena bugu ni kiana toru bagiti ko na patatambu ena bugu ni mate na COVID-19. Elaurai ni buga muri sarwa binaka na patatambu kena ganga rau ni ekoto ena be kornibuli ena non ratango magina ngoni buli mai na mate ongo. So na kornibuli toru bagito umanda na non ribaga rau ni kata-kata na ngoni buli nimber ni redureni na ngone kina non rendui kalasi. Elaure ni sone bugu esar tauri bagatiko na ngaunongo esone tau kini vale rende taki ena non rabanga lala taki na bebu vale era rende tiko ena non rabi vale. Ingome bunga na ribote na tamba ni Fijian Competition and Consumer Commission ena kena tumbu tunga na be leda ena kena maliwa esone tau kini vale keira era rende kina na be kisiongo esa dingomi elaure kina ni sona itau kini vale era besu tanga loka ni vale kaso era songota na bondonro ni wai kena libliba tuna FCCC nirto na dakadaka na kena kau bakalawa esona kisiongo kinangito na kena sabandaroi na boni sot ni World 7 Series e okati mento na beba kalunga tatakilebu kina nonda matatimi ni Fijiana Sevens buena solie lebu na ngauna ver na dongito era maboa ena ngaunongo merna babarau binaka ena bugni sotsota ni Olympic Games ena mbaki moyongo tukuna nandau ni biba tabulidi saya sifuli nirto maruta pagalebu na pakatulewa ongo maina World Rugby maida vaikir na Vakaleleka ni nonda itukutuku na kene kuri erano na semana siseni na Radio Fiji 1 kinambula FM ni bagading binaka. Hi, I'm Vakaleleka and I'm from Lotoka and I love Today FM. Today FM rocks. Today's hit music on Today FM.